деге. Мен ку бабай деген Скриповичті бесіп апыратты ғой мені. Болмысы ғой доктор-хан диятыдыған вақыт жоқ. Доктор-ханды кеватма, доктор-ханды. Ердің кесен кемемсе дегенде отырышлағы құнды вели күнді доктор-ханы бет жоқылғандай. Паладина деген доктор-хан дияттым, Паладина деке. Ой, бір паладкін 8 құдын яттық. Башты яқшы олды, ғивәтін қылеп яттық. Ғивәт ағырық тоқтыды деген разыкен ғол. Қанда ғивәт тоқтайды, шындақ ағырық кіркейді. 8 яқтын толаймыз. Орысла орысчы толайды, ұйғырла ұйғырчы толайды. Орысла, ой галава, не галава, теква! Вай баш бабай қағырдаш. Деп толыса қараула, дақ тыңшсаңла, хорит атқандек аман деке. Хылқы, санитарки деген кір келді ғой. Хватит бет, спать деп светін үчірді. Ішіміз толаймыз. Ойбай, деп әйтеуі бір уақыт ұқыла қалмыз. Әнді біз ятқан тарап бесплатный оған декен докторлар кірмейді. Кірсімі қараңғы-мараңғыды бір тал оқуын көтір кірді. Мана ғазір мана дегічіла ғырқы-қыпла іштанның тешін севеді. Ой, іштанның тешін саға ағыр едікен ғой. Ой, ағыр тәтті, іштанның тешін севетті. Ой, ағыр тәтті, дейсі, маған қарым-қарш кәрігет ятқан аяп. Çoğapa, divaçığa kıraysız, sizgi o iştahlı tişti saptı o, va uşku bu yutkalı tişti sivatı o, deydi. Endimin keridinin utelpi karsanla, plat ne digaya bakar, bir günü maraat kırpakaycı dep kırsan, palat kılının çıraylıqlığı, moşuğa televizorla, moşu yedi kıyıp, kızıl gilemledi. Elde üstlerine üstsüz yerlemişler çok. Maştak bananlar. Çıkıtal bananlı oğuldum da palatka kaçtım. Kırıp yetmiş bir uyku ketipti mi, keşkuru bir okumdu mu. Endi karanla. Bizgi doktorlar kirmegen diken. Yama ağır ketken ki nimkılımız bilemizler. Birbirimizni aşlayız. Orslar orusça aşlaydı, Uygurlar Uygurca aşlaydı. Orslar, o Господи, из-за болезни замучился я, забери эту дуру во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Деп ашлайды. Әнді ұйғырлар қандақ ашлайды. Ағырық тият қызып, қолға бір чым-чым тұз еліп, Бисмиллахиррахманиррахим, менің қолым әмәс, красный поль тұрдыған ақшашлық Санияның қолы. Аш чық. Çıkmısan bir yerin ot koyma. Aş çık. Çıraylıqlaq ba. Bu səptinim qısa aş çık. Dep aşılsa, ayol. Çoğun ba. Nemiş ki men sətteysiz, yüzünüz qarap yetmə, xeyri maymunu xodunda qıb otursun demek. Açığım keket, çeçi qıysıldım. İşkimiz adin, soğuşken. Bir çağda doktorla kirken. Кто виноват? Девиди, ушла топтығыр етеді. Ана виноват! Ана нанею аш кушал! Деп им түспәді. Әлгі доктора, иди дома аш кушай! Старуха! Деп чықыр әтті. Бірақ мен бір сөмкіге дорын түскіз қойды. Оны немек ішчіді, қандақ ішчіді бә білмеймін. Сіләді сұрап бақай сіләдің, сілә білісілә ғо. Hazır яны қата ішеліп, өліп кетмей, жан татлық қой, жан татлық. Olfay. Dikene sen, yalnız otursan beni çık koymayaydın. Ne koksa? Bulsam? İzlen bir onaş yalnız otursan da. Sığır mısın? Doğru, titreyi seni. Heloptu xotulanı koltuğu. Болды! Yalla ağır tüyattım bu satman keteyim. Canım, ne болды көзің қызып кетті бұл? Бешің ağır атамда? Senin beşin ağır etti. Qara, canım, mun doğru neymişti o? Perdon zalım! Sen perdon zalım
olmuş mu deme? Bir tane tergin almış bak. Geçtim bunu sanmak için. Ha? Eldeydi. İşte kız. Ne koydum işte öğrense? Ha şu işte otursan da işte. Kara. Ya bunun canım. Bunun aşkı gitti bu. Ben bunu aşla koyayım. Tururmunda mesela aşla koyayım. Peki. Evet, Uğurçu aşlayıp Uygurçu mu? Bismillahirrahmanirrahim. Aş çık 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 çık. Çıkmışsan bir yere bot koyma. Çık 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 çık. Aş çık çık. Ya, bunun kodunu içik. Sen neye dota? Sen tururmunda. Ha, sen neye dota? Sen neye dota? Kodunların neri şu? Kodun degen düşman buldu bu. Ya kara, özüm az ya kara, kodun yapmıştı. Vay bundan oturup getkin. Bu da tıklat ne diye atadık. Bunda bananla ne isle? Doktorla isledik şu kutu koydu elle yittim. Biraz da. Müşkül seni. Bir de ben uçkamam ne. Hey, bunda örneğin ikisi de o. Kır güçe. İştirip tatıp deydim. İştirip tatıp demek ikisi de o. Sen iştirip tat koyan da, sen iştirip tat koyan mı? Ya sen işteyken tatmağın. Ama şaştaşırsan dersen mi? Ay iş kaysana bilmezsen. Ben bu şu işkaydı bir çapsan ağdıgan oldu bu. Bu misafırın bana mettim. Bunu işki kodunu otur kısılamı. Hey, yüzünü yapmaya kara. Titrep seklin. Ne demek işte o titrep seklin? Ha? Bilmemse? Ne bilse sen? Cür beni yapır koyup. Cür. Hey, titrep seklin ne kıldı o? Titirtip sekirden de. Onu mağınmış gibi dedi, sana besmeyli, sen yüzünü ilk ondağın bir can. Sen sekirsen oldu, ben demiş ki sekireyim. Sen o, yetip sekirin diyenmişken buradan bakma. Biz onu yapma, ay. Sen bana gitmedim, sen de sana gitmedim. Çünkü kalmam. Yaxşı olsan, işki kodunun kışta ondağın sandım. Hey, açık koy beni. Beni açık koy Ege. Demiş ki sizle otur sen de ben dadamla şıkıp geldim. Öy tuğa, yaş olsam jügürerdim he. Kıyır üçün iş kaysam olmaysla. İdin nime? İdin nime? Ya bunu koklat mı kara, yaş olsam idardın idin ne? Hey açık koy. Buna da iş bulmaydı bu. İnsanlarınız mamçı vakit koşup. Vay Rahmet, bu güzel mi bu kirişki adam kese? Meni bu oyunlu yaş çağılır kokşaysa ki. Rahmet sana. Yağan da koydum, demiş kirişki. Evet, açık olduğuna da yağan da koydum. Ay, sizler iş kaysını bilmezse ki. Şunun karganda sizler ağrımaysla degen söz. Şunun üçün deydi o, sadıgan keteyle. Salametin atıqnin bada izle. Ballanın təliği anıla aman bulsun. Annanın təliği balla aman bulsun. Şunun üçün bir qadimeydi o. Tən saxlıb zor baylıqdır. Sahibem Nuruz var.